Poštovani gledatelji, dobar dan vam želim iz prekrasne Opatije. Nalazim se u Centru za estetsku kirurgiju kod naše već poznate doktorice Ivonne Šgaljardić. Doktorice, dobar dan. Dobar dan, Draženka. Evo, hvala na dolasku još jednom. Doktorice, možemo danas razgovarati o temi grudi. Znam da je najčešće i najtraženiji estetski tretman zapravo povećanje, podizanje, smanjenje grudi. Molim vas, možete nam reći nešto o tome? Pa da, upravo ste zapravo već dugo godina po svim statistikama zahvat povećanja dojke je zapravo najtraženiji zahvat u estetskoj kirurgiji. Iako osim njega u kirurgiji dojke u estetskom smislu razlikujemo još i znači samo povećanje dojki, povećanje sa podizanjem kod žena koje nedostaje im volumena, ali istovremeno dojke malo više vise i razlikujemo redukciju dojke kod žene koje imaju velike dojke, koje zapravo i nije stvar samo estetike, već to ima dosta utjecaja i na zdravlje, pogotovo vratne kralježnice, jer te velike dojke predstavljaju jedno veliko opterećenje. Kako klijentica izabere konačnu veličinu implantata? Pa zapravo klijentice vrlo često dođu sa nekakvom idejom veličine u smislu kubikaže implantata. Znači dođu sa idejom, kod prijateljice su vidjeli 320. Sad, ono što je tu uvijek važno naglasiti da finalni rezultat prvo ovisi o startnoj poziciji, znači ne dolaze na povećanje dojki isključivo žene koje baš su ravne i nemaju ništa. Određene dio tih žena ipak imaju određeni volumen tih svojih dojki, tako da krajnji rezultat je zapravo zbroj onoga što imamo i proteze. Isto tako, klijentice se vrlo često fiksiraju, odnosno to im je nekako najbliže i najpoznatije, upravo taj volumen implantata koji u konačnici priče ne mora biti toliko presudan za krajnji izgled. Mi razlikujemo različite i forme i mekoće implantata. Tako da primjerice uvijek je jako bitno naglasiti da li klijentica želi prirodniji izgled ili želi ipak jednu malo naglašeniju, ajmo reći kuglastiju dojku. I onda se ovisno o tome biramo implantat. Što se tiče samog volumena zapravo, sam volumen je vrlo često determiniran širinom prsišta, odnosno prirodnom širinom dojke. I zapravo ta prirodna širina dojke je ono što nama prirodno određuje koju ćemo veličinu implantata unutra staviti. Može se naravno stavljati i veće od toga, ali tada ulazimo, dižu nam se statistički nekakvi rizici koji opet nose svoje komplikacije. Tako da, mislim, ono što se kod nas na kongresima vrlo često zna reći big boobs, big problems, jel? Tako da kod izbora veličine krajnje dojke treba čovjek biti malo i oprezan i realan, jer ipak vi s tim dojkama morate živjeti. One imaju svoju dodatnu težinu. Treba i spavati. Tako da zapravo idealno je doći na konzultacije i bez izražavanja veličine koju želite, reći kakav oblik, kakvu dojku želite. Da li želite prirodniju dojku, ajmo reći početnu trojku, punu trojku, početnu četvorku, punu četvorku. Pa onda pustiti kirurga da ipak on ili ona izaberu kojom protezom i kojom veličinom se to u konačnici ipak može dobiti. Naravno, pokazati nekakve primjere koji vam se sviđaju i vidjeti da li je to u vašem slučaju izvedivo ili nije izvedivo. Recite, ako se neka klijentica odluči, da li je to zapravo bolan zahvat, da li dolazi onako s nekakvim strahom, ja obolit će me? U kirurgiji je zapravo to potpuno legitimno pitanje. Naravno da klijentice uvijek pitaju da li će me poslije zahvata boliti. Sad tu razlikujemo dva pristupa. Pitanje je da li tijekom zahvata dižemo mišić, odnosno stavljamo protezu ispod mišića ili nam proteza ide iznad mišića. Ukoliko nam proteza ide iznad mišića, onda zapravo neke veće boli i nema. Ukoliko nam ide ispod mišića, onda to zna biti jedno par dana ipak malo bolnije. Sad to isto ovisi, boli jedna individualna stvar, ovisi o individualnoj percepciji boli, nadalje ovisi koliko je taj mišić istreniran, što je mišić u većem treningu, naravno on je jači i može biti prisutan veći otpor, odnosno veća bol, i koliko protezu stavljamo, što veću protezu stavljamo, naravno isto tako više može boliti. Ali zapravo čak i u tom slučaju kad radimo dual plate tehniku, kad dižemo mišić i stavljamo protezu ispod mišića, žene to najčešće uspoređuju sa malo jačim muskul fiberom.
nisu ni to, naravno postoje iznimke koje to ipak 2-3 dana strašno boli, ali ja bih rekla 85% slučajeva, ako ne i više, da to je normalna nekakav stupanj boli koji se vrlo elegantno kupira sa neopioidnim analgeticima koji se dobivaju poslije zahvata. A koliko traje oporavak? Pa onaj nekakav akutni oporavak zapravo traje jedno, ajmo reći, 3 tjedna. Nakon 3 tjedna se skida postoperativni grudnjak, dozvoljava se tuširanje, dozvoljava se veći opseg pokreta rada rukama. Zapravo ono što nam je u prvom trenutku najbitnije, pogotovo kod žena kod kojih se, ono što sam prethodno rekla, radi dual plane tehnika i diže se mišić, da se puno ruka ne upotrebljavaju, da taj mišić puno ne radi. Znači tih prvih 3 tjedna zapravo treba sačuvati ruke od rada. Znači ležati na leđima i ne dizati teške terete i ruke ne dizati u zrak. Možda jedna klijentica jednom rekla, zapravo trebam samo biti lijepa i to je to sljedeća 3 tjedna. Evo, otprilike tako. Nakon 3 tjedna se malo dozvoljavamo sad već opuštanje svih tih nekih rigoroznih mjera koje smo zadali i zapravo uvijek kažem, organizam zapravo sam kaže koliko mu je dozvoljeno. Čim osjetite da vas nešto krene španat, došli ste do granice koju možete. I onda se ta granica lagano s vremenom pomiče. To najviše bude zapravo najveći problem ženama koje se intenzivno bave treningom, pa onda tu budu jako žalosne što se ne mogu relativno brzo vratiti aktivnom treniranju, ali onda isto tako tu uvodimo, recimo dozvolimo donji dio tijela da rade, gornji ipak da još jedno mjesec, 2-3 dana malo prištede, ovisno o tome, kažem, koja tehnika je korištena, veličine implantata, kako nam oporavak ide i tako dalje. Doktorice, hvala vam lijepa na ovim prekrasnim savjetima. Hvala vama, Draženka, na dolasku.